Mwegeri Homeru TV mbetikiria nko wate ogeni kirinde cietu cia Meru TV utuku buruari ira twethiritwe tukuthuranira kumantere mwanya mwanya kumaja kaunti ya Meru na kinya ome ya kaunti ya Meru tukitigira tukumenyithi jonthe jara ja kuita na mbere kuma ntere mwanya mwanya rikana no ithiro kitwa tarutoro Facebook Meru TV Kenya rutere rwa YouTube Meru TV Digital nikiendo kwamba kwithirwa tutigiro na nyuma nikira tukomba kwithirwa twikuretera ugora bwana arua monaniri wetu wa mathithi uri mwitaji Jacqueline Makena na niukambita Njeri wa Cheupe. Na tukiambiria nteto cietu ni ati ntuku ya Narua heri ntuku inene ya gukungwira andiki ba nteto ndene ya nthiguru yetu ya Kenya. Andiki ba nteto kuma kaunti ya Tharaka Nithi kinyamba tukumbite kwithwa bagitigiro nyuma ni bagutiumiritie na wingi na rabejita mona kugwatanira na gwita na mbere kwithwa bakiriungira twana turotuma misibitari nemwe irutere ro magutuni. Bakiaria andiki ba nteto ni betete na mbere na kuwa itagaririri nyiri kuonania ngwataniro jao na mwingi na kinya kwithwa bakionania ubatu bwa kwithwa afya kana rwangi rwa ugima rukimenyera muno atwana na kinya ekuru nikienda bomba gutigira mikarire yao nitite bwega nara gikundi giki giotongeretwe ni mukaririgiti wa nwe Alex Njeru bakiario ringi Alex no netite na mbere na kwithirwa akiona ni kimako kiawe nara kuwa giri andiki bande toni bethiritwe bagitonyero ni mantu ja maingi muno yario mantu ja technology kana mitambo ya kinandi ona kinyera hagwita artificial intelligent kana AI na arakuwa untu bon botomete wandiki bwanteto na kinya ora mantu ja kuripoto na kinya kuthurani wa kwanteto gukethurwa kugichintia untu burakuga no butigire andiki banteto baba ingi batena ngugi nande lakini netete na mbere kwithurwa kiromba kinya andiki banteto na andiki iritaniria na gwita na mbere na kuthoma mantu jegie technology ore gwita na mbere igichintia nikenda bagitigira batu gutigira na nyuma ni mogaruru kujaraja gwita na mbere ndene ya nthiguru no mandiki wetu wanteto hakuma rutere murimi wa mbogo ari nacio tariria andiki ba nteto kuma kaunti ya Tharaka Nithi batongorere twimukaririgite wa Tharaka Nithi Press Club Association Alex Njeru ibakungwirite ntugo ya andiki ba nteto nthiguruni ara bariongere ana banini ndeni ya sibitari ya Magutuni na kubairira into mwanya mwanya. Tumetembea hapa katika hospitali ya Magutuni level 4 ambayo tumekuja kusherehekea pamoja na wale wa mama ambao wamebarikiwa na watoto, na tunashukuru kwa sababu ya nafasi hii ambayo tumeweza kupatiwa hata na management ya hospitali hii. Kiaria mwandiki munene wa kirabu Gekilisa Kathule augite kwina gitumi kia andiki ba nteto kugwatanira. La muhimu ni tuungane, tuweze kujipanga katika miungano ama vikundi ambavyo tunaweza jipa nguvu na tuweze kushikana kama kutengeneza kama hizi Press Club Association, ndio hata tupate nguvu wakati tunapatana na vita. One journalist is attacked, anakosa ni muhimu awe amejiunga na miungano, associations, different clubs, ndio hata sisi wenyewe tukipigania haki yetu kama wanahabari tuwe na nguvu na tumefuata sheria zote. Rano mukaririgite Alex Njeru onanite kimako giake no ntubotumiri bwa artificial intelligent kana AI nkiri wandiki bwa nteto ala ugite kwina gitumi kia AI gutumika bwega. Kwa hivyo ombi langu kama mwandishi wa habari na kama chairperson wa klabu hii ya waandishi wa habari ni kwamba tujaribu kutumia artificial intelligence kwa njia ambayo inafaa, ili tusije kutumia kwa njia ambayo haifai, ili tuwe na uandishi wa habari ambao uko na nia nzuri na uko na nidhamu nzuri kama vile iko tenant zetu kama waandishi wa habari. AI ama artificial intelligence ni jambo ambalo limeweza kukuja kutusaidia, lakini ni himize tu wenzangu ya kwamba tuweze kutumia artificial intelligence kutusaidia kuweza kufanya kazi zetu, lakini tusitumie kama tool ambayo itaweza kutufanyia kila kitu. Alex akiuga AI tibateli gutumika kubuta andiki ba nteto igitumika kuruta wira chionde. Ile hofu kubwa ni kwamba imefika mahali ambapo watu mmoja ama watu wawili wanaweza kutumia artificial intelligence kuandika gazeti mzima ama kurani media house mzima. Tunajua kwamba tutaitumia kwa njia ambayo inafaa ili isije kufuta waandishi wa habari kuwapeleka nyumbani karibu wote, ama tusije tukapata kwamba kuna mtu mmoja ama wawili ambao wataanzisha media house yao lakini wanatumia AI kuandika zile story, alafu tuna lose hata ile touch ya uandishi wa habari. Tunasema kwamba AI isikuje kuharibu kazi yetu kama wanahabari, tuweze kuitumia kwa njia iliyo sawa. Muthiani Alex narutite mbitokere thirikari kunenkera andiki ba nteto kanya kuruta wira yago kuringana na katiba. Tunapokumbuka ama adhimisha
siku hii ya waandishi wa habari duniani. Tukumbuke kwamba haki ya waandishi wa habari sio tu ya kuombwa, ni ile ambao tu imewekwa katika katiba. Si katiba ya Kenya tu pekee, hata katiba ya dunia ya nchi zingine. Kwa hivyo mahali ambapo serikali inafinyiria waandishi wa habari, mahali ambapo waandishi wa habari wanatishiwa, kama ni kuandika story wanaambiwa wasiandike, wakiandika sengine wanapotea. We want to tell the government we are not unconstitutional, we are constitutional. Haki yetu iko katika katiba yetu ya Kenya. Kwa hivyo ni kwamba waandishi wa habari wapatiwe nafasi yao. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Maharambee ta murimi wa Mbogo. Na tukire omantu nyoja uja handiki banteto na handiki betu banteto kinyoba kariguntu mwanya na rito gachoka rutererwa imenti nara nakyo kiatho giki kana handiki banteto na gikundi gikumenyekana ya Imenti Press Club na pontu kia narwa ni bakumbite kwithira bakiza mona gwita na mbere na kuanda miti gituo na kia polisi igenkubu ni kiatho kira kikumbite kwithira gikujirwa kinyani DCC wa rutereru Noemeri Mwangi o hamwe na kinya na OCS wa gituo kia polisi igenkubu Fara ona kinya mukaririgiti wa Media Council of Kenya Noe Jackson Karanja nara akiaria DCC Miri Mwangi netete na mbere na kwithirwa akiuga ati atongeria pa South Imenti kana South Imenti iri na ngwataniro gatigati ga atongeria na kinya asiasa nara kuwa atongeria bathirikari no boni betete na mbere na kwithirwa bakirita ngugi ciao ya uraba batere kwithirwa bakirita kana uraba kwendeka kwithirwa bakirita ni katiba ya Kenya no mwandiki wetu Anteto Jefu Wagituma na ukari Antonio na turetera ripoti hii. Iri ntuku ya gukungwira andiki banteto aja nthigurune ya Kenya gikundi kia Imenti Press Club gikungwirite ntuku iji na kwanda miti Nkubu Police Station kiatho nakyo gigutongeretwe ni DCC wa South Imenti Miri Mwangi na Dickson Karanja uria ni mukaririgiti wa Media Council rutererwa Kirimara. Kushukuru sana siku ya leo ambayo ni World Press Freedom Day. Na tunashukuru sana hapa Imenti South kwa sababu media imekuwa muhimu sana katika kazi zetu. Na arua tukale ntuku njega ya kutatugotanite na abitha ba polisi bokaria batu kwithita twenda bo including the administration tomba kwa twitita kwa andamite renjira ya kuonania tungethanesira tukwitha tukiexpect kuma kiri ndo angichi okaria na kuma kiri ndo angichi thirikari na andiki bantu tutikeja kwitha twina kuwarushana na kienine ka kwitha twina issues kienine taira tugita ngugi cietu na tutuguthoa cross raidi ya urongi. Articles 33, 34 and 35 of the Constitution clearly stipulate on the freedom and rights of journalists. And so on this day we urge stakeholders to come together as we continue to push for press freedom in our country. Kuruki uthunduri bwonenio uhuru bwa andiki banteto ni bwithirite buri ugwatine nyuma ya nkucanio kathumba gatigati ka polisi na siasa ja nthigurune yeje ya Kenya. This year the World Press Freedom Ranking ranked Kenya as 117 out of 180 countries, a drop from 108. That one speaks about the level of deterioration of media freedom in our country. Let us come together, because let us also remember that the media is the mirror of the society, and what we do as journalists is only a reflection of what is happening in our societies. We have a responsibility to respect and uphold press freedom in our country. Ituonete maitaja maingi na TV ne na tugitangugi journalists baki attacked maybe by the politicians bagi inside antu against wanahabari na ringi tukona police officers kuma area ingi kana county ingi bagi attack wanahabari kambere. They should emulate the police from Kobo nontu nukuona na arua police bank Kobo na wanahabari kaba gwatanirite kenda tu celebrate ntuko yetu ikethirwa police bo ibethirwa bathuki tuko ya naru tutumba kuthwa twinabo kwa ukinyabu bangi be na ale in the other counties bagwa attack journalists babati ku emulate mbicherero na ntuko ya narua. Tutaendelea kuwaunga mkono. Tunajua kwamba kuna journalists maybe mahali kwingine wamekuwa attacked during their duties. I think I want to assure you here, we work very closely with my security team, the sub-county police commander, the OCS. We have 6 police stations hapa. Na nafikiri wote wamekuwa wakiwa protect. Sidhani kuna mahali mmekuwa na shida, na tutaendelea na huo
kushirikiana ndio we know we have human rights which are enshrined in our constitution, and the human rights are for everybody, including journalists. Let us not make press freedom a one-day event. Let us not only just pick 3rd May as a day to commemorate press freedom, then on the rest of the days we are having journalists being harassed or even injured in the line of duty. So we are happy that we have been able to do this event. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagetumam. Na tugitigana na ripoti ya Jeff Wagituma na tukachokera haja taunine ya Mutindwa na rakinya bandiki bandeto kumaja taunine ya Mutindwa bategutigiri nyuma kwithira bakigwatania na andiki bandeto bangi deni andiguru yonde gukungwira ntukwije ya narua ya andiki bandeto na rakinya we hakombite kwithirwa hagikinyia kiathone kana MC Mwitonga kombite kwithirwa hagikinyia kiathone kia andiki bandeto haja taunine ya Mutindwa na bomba kwithirwa haki turetera ripoti ya urabu wigitite na mbere deni ya ruterwa bokari na rakinya ngabana wa Meru Mutuma Ntwethingi kinyawa na mbere kwithirwa agituma waziri wake wa misetho no Elias Murega nikiendeta na mbere kwithirwa akiwatania na andiki bandeto baba na bomba kuibwa ni bethiritwe bakiripresento kana bakirungamirwa ni thirikari no MC Mwitonga na ndeto utariria narua iri ntuku ya wandiki bwa nteto nthigurune andiki bwa nteto ba Meru batetigiri na nyuma ni aria bombite kwithirwa ona bakigwatana na thirikari ya county aria Governor Mutuma okumbite kwithirwa atumite CCO Elias Murega nikenda akomba kugwatana na bangi na omba kwithirwa aina jaja jakuga. On behalf of thirikari ya Meru County ile tongeretwe mheshimiwa Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia twizete to show kana go commit our mbezete asa kuwakilisha governor wetu, Governor Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia ndiye one of the CCM kana waziri wa manto wa youth and social development ikentomba gukungura ntukweze ya World Press Freedom Day na batu za thirikari tukuga we must respect kana promote freedom and kinteto kana press ikenda bagita nguge ciao pedro nya thirikari ni bakaritie na tu thirikari tukuga batwe tukawak na media ikenda to enhance accountability na to enhance mantuzege transparency kiri thirikari na good governance nontu au mbere itonete nya na bari bakiomba kurawa bagatunywa kamera ciao na bakethira batikwewa information ora kubatiri ko batu za thirikari ya Meru County tukuga tugapatina nabo na gupatina tikuga we influence kana twethira twina due influence kirima independence yao kira keto baromba ibethiro bena very respect ethics ira batumaira cha media kana journalism ikenda bandika nteto batikwendera rutere rweko na hold accountable thirikari nyabo bena gento kira twetaga independence completely ko itukuga ibwega nonto tukoze narua nego create more awareness that even the government both the national na county chibateri ku respect nonto bamenya nto bano beto na apart from ku bring accountability kire thirikari batuthetha iria ku bring out challenges ira kuonekana maturene zata hizi tuina manto a cancer awareness it's through the media yombo tuthetha iri nyabo menyeka na impact ira inayo kire maisha yetu the socio economic impact za cancer zo inayo ibo nyabo promote manto za gender bo tuthetha iri nya ku bring out most of practices ira iregi sheria za FGM manto za hare pregnancies kedra media tutethra twina turio tumenyithia go to inform apart from munyago to inform ni ututhomithia na inyaga uzonde zethra za tio ni utu entertain into beyond the kremutoro za maisha za ntobeto very important ko itukuga as we celebrate ituko call upon the community to support journalism na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera nene Mutindwa Jwakangangi North Imenti Meru TV.
Na tukawibwega sana nontu bwantu kwena arua ya gukungwira handiki beto bante tonde gurune yonde nontu ni atoba mana na bethora bagituretera into bya mana kethete bo tukithwa tukimenya imbio yongwe gwita na mbere nene ya guntu mwanya mwanya na tukabwira ibwega nontu bwantu kujenu na bwithire buri na ntuku kana ni hope ibukari na ntuku indongi na ndeto kitigana na mantu ya handiki bante tukithwa tukichokera nteto ningi nara na yo nyuma ya skuru ya Mutewa kwithirwa ikigwata mwanki utukuba gukirira na arua na kinya kwithirwa into byayo bikeya bionde na ndi mutongeria kana mubunge wa Ruterero Tigania East ni mheshimiwa Mpuru wa Buri na reketi wikinya skuru ije na kwithirwa agitetheria ana baba na miringeti na kinya matress cia kumamira akiaria Mpuru netete na mbere na kwithirwa agikawira ne kiri arito baba ati akithirwa akiaranirie na mwarimu munene wa skuru ije na bagatethaniria gutigira ana baba bakumba kwithirwa bakiona anto akumama monke gitarira bakithirwa bakithithirwa ndomituri ingi no mwandiki wetu anteto kuma Ruterero Adams Muturia ari na nteto utariria nyuma ya monke utemantame utukubokererwa reskuru ya Mungoni ya Mutewa ndene gishombo getiganisti no tira ndomia na bandaka yeto bru rimu bunge we shombunge keke tiganisti Mpuru wa Buri na kinyete skuru ikoborere ritoba arankurukia baete matiezi nkurukia 60 na miringeti ni ubambata na mbere na mathomo na kinyankuru kwithira kiniria jari murio yo kurintobi lakini tumongana mwalimu bwana commissioner yuko hapa. Tumesema sasa tukae chini tupange vile tutaweza kuinua shule. Namba moja, hakuna kitu kingine maana kushinda elimu. Na hiyo kuchomeka kwa hii shule, niliposikia jana usiku Kenya iliponipiga simu, nilisikia mbaya sana. Kwa sababu kisi kifanyika kwako nyumbani nasikia zaidi. Na ndivyo mimi, nyinyi ni watu wa Mungu. Hii mattress hii ilipewa juzi, ilikuwa lini Kenya? Ilikuja on Tuesday. Ilikuwa on Tuesday. Niliomba hii mattress last week. Kama mattress na blanketi. Mimi ni mtu wa kuomba. Na sabuni. Na sabuni ya kuosha mikono nini. Karibu lori mzima. So niliposikia hivyo nikaambia Kenya kwenda kwa store chukua hizo mattresses. Ni wangapi? 60 chukua hiyo 60 na blanketi. Peleka huko kwanza. Amona Mpuru wa Buri wite bakethira bekarandi no tongore bo skuru kenda kwithira bakibanganwa bakumba kwithira bachwera ntaira thina na kumba kwithira bachwera na bantu anga bakethira bakimama chini na walimu na management mzima vile ilivyo ndio tuweze kujua vile tuanze kuinua shule yetu, si ndio? Ingine ni hii ndio mjua kwamba ile injakuwa registered na mwalimu anatuambia mkurugenzi mkuu ambaye anasimamia mambo ya elimu katika Tigania East ametueleza ya kwamba ile ndomu ile West Jengo na pesa CDF. Lakini ingelikuwa ni class tunaweza kujenga. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu watoto hawajakuwa registered kulala hapa. Hii ni day school. Sasa hizi tunaelezwa kwamba na yule CEO wa CDF anaitwa Bwana Mbuna. Mbuna ameeleza Buri ukinitumia certificate ya hiyo ndomu tunaanza kujenga kesho. Nimekuja kwa mwalimu ni mgeni. Mwalimu amekuta hajakuwa register. Mwalimu ana makosa yote. Mwalimu amemwambia Buri hajakuwa register. Kwa hivyo mlikuwa mnalala ovyo ovyo. Lakini naona sasa mwenye kuregister nini yuko hapa na mwalimu yuko hapa, commissioner yuko hapa, watasukuma we registered. Lakini iti ya kwamba lazima tuungane, tukae pamoja tuweze kujenga gini, si ndio? Na mwalimu atapanga bila tutajenga. Mimi niko tayari kutoa pesa yangu ya kujenga kidogo ya mfuko. Na mwingine afanye hivi tuweze kujenga. Na tunafurahia kuwaona mkiwa mko hivyo. Tunawapenda, serikali inawapenda. You are the future leaders. Na I'm very sure I should not tell you what we are planning as management ya shule. You are our future leaders. You are the hope that we have in government. Othe muramiri wa kithomo ndene tigane centro na ritete wa thobo na barabara iriru ninto bio bombe kwithira bakiana michio kenda bomba kwithira bakibango chokera kithomo ende barabange bete na mbere na mathomo yo. Kama wizara hatutafunga shule ya upili ya Mutewa, hatutaifunga. Hivyo wale wanafunzi wa mchana, the day scholars, tutaendelea kuja shuleni kama ambavyo ratiba ya shule inasema. Watakao ruhusiwa kwenda nyumbani ni wale vijana 50 na kuna wengine ambao hawakuwa wamefika, iwapo bidhaa zao zilichomeka pia hata hao 10 wataruhusiwa, na sio kwenda kukaa nyumbani, ni kwenda kujipanga na wazazi
upate kiatu, upate shati ingine, upate matumizi ya kila siku, kisha urudi shuleni, kwa kuwa tumesema hatufungi shule. Hivyo usiende nyumbani na kusema kwamba shule imefungwa. Tumekupatia tu break ya kwenda kuchukua mahitaji ya kimsingi. Ripoti ya Meru TV kumatiane Mbetanda Msumuturia wa Thirinja. Na tukitigana na ripoti yu ni ati tukitha tukichoka mwaka ruterene rwa Igembe Central na ara nabo akari bamutine kana barwanda ruro mutine Igembe Central nabo ni batina kimako gikinene na kuwa ni wethirite bakenya marwa ni nyuma ya ntobeli gutiwa boragi ruterene ru na kinyamiri yao kwirikana mwankira thai irikitha kene na tomba kwithirwa ikijirwa akari baba na ndiri betete nambe na kwithirwa bakimeneria rwangirwo karia rutongeretwe ni waziri Kipchumba Murkomen bakiwa ni bombere kwithirwa bakibekira wira ni ati bakethirwa bakizia na kwambiria operation interene yu gutigira antubo bari no karibo kungana no ntubo mwankira thai butiromba kwithirwa bukiujurwa ngande ni betete na mbere na kuwa bo batena witikio buru na thirikari je na betra na mbere kwithirwa bakiwa bo na family ciao ni bethiritwe bakithirwo ni maitha ruterene ru na kinya ndeithi ciao ni cithiritwe ikithirwo buru no ntubo kuizwa na batena muntu bathingatira ndeithi ucio mbakwithirwo igicoka no mandiki wetu anteto kuma ruterene ru no mukiri wa Nkunja ari na nteto utariria Isasi re kurira antu bonthe kuu uturere ku twitirie twende twarukira Rwanda mundeto na ng'ombe tukiurwa ni amba baba kuya ng'ombe muntu agorwa no ntubinta byake Pauni akaribe Igembe Central baumete kuonania kuria kwaniro kwa abakiwa bo ontuko ni kwanga ikone maitha na antobo koroba na ende batena imani na thirikari no ntone bakwa kinya antobo kuma bakwire batomba kwethera bakiro kithakene kibare na ende monkatha ibo imaitha ya kubanga ikena kinya ni yabengete miundene yo Teresa Ndwanda ng'ombe ciako ire cionthe iraria na mutanocia ni raitere ndegi nyankuru kana mbori biti mucie ote biti ere Rwanda twatiro twava theri amba kubaingi excite no ntuma kwithirwa kinyangare borisi ngoro itanao irarathirwe nera matoka nera remonuka matamaiti aba irite na ntukwira na baba kinya abukona ntubeyete basiasa akwaria na kuria ciuria ndenda kuria batu Kenya ina tatukari ndenda kuria mheshimiwa Murkomen urothani weteke interior kare mero ningwe batu tweti operation kira isiru twita reonde itumba kubwithika North Rift Valley ni kwa bwithiro operation nene muno na wamba bobo athira ninge batu itwaringire kura ke thirikari yetu ya William Ruto twabe twarathiri Rwanda tutamenya kitheba kuonekana tuterwa kitheba kuonekana no katukwiro iborite Rwanda ni akuru baracio masana gwicio kinya kurithia onto ng'ombe yu imuntu kweri kwirita thinene lakini bado nokoso kuthinene thirikari tena security batu amiru tutibwa hivi batu no tuikari tuingwa by the way lakini watu turea kuikia sheria mkononi kiombe kithu twathigite bange na genge ni mwali otio tutetiga antu kwe bale moi kweleka nye polisi ba eta batu Rwanda thai kithakene bale bamami mbwa thai bale inyuo ibale ibe si kuringana onku baba bona ngire baekera bundu kikurira kou oriu bakioria thirikari hamwe na rwangiro karia kithira nimbi bamametie nikabaetera antu baba thire buru na kwangaikwa ni maitha ba na kinya MP ndani kele tafadhali ke ufuatilia hivyo ng'ombe ntono kitokeza sana tutawenda siasa ng'ombe ne tuenda siasa cia kuona ukaria kuma thirikari nene kuma bakendeke kuma bao twena kwanja makamu wetu rais na chungumia na posi yake yonthe itoya na inyene na mono kele na ndamuleta era buru takwende kwari ndithete na kwari ntomuro muno ntamuromba ni gura ndombere na nankwaru ari ndatware agiringo ng'ombe ciatu ciari ikoreka kuiwa lakini omenya ruare kele ekweya MP na loi batwe Igembe North na Central turumia kwa ajili ya badist akutumbekana kutuika amba kila wakati bakuia na nokabu na mpango kinya rebu rara mseme na aura wa ibuta kwa na rais actually the time iburete kuira kwa batwe na itulete at least boya na security boya na kintu kiko ta security boya kutuika at least ko bitura kintu kama ana ndenda kuria anene beto kana bara beto bonde twasangure na kura cietu no ntu inkwirwo kume ita ruri onde bairingirwa thimo bate kuoya ndendo bera
okay akwethira ugaringo wathimu wa 90 baba kwandikite no teyukia anto boba ikuyara wanda kanya batairo thai uwesoka kimwe kuroku utwa kuringira thimu. Keripotera Meru TV kuma Rwanda Ramote Negembe Central Beta Mukiri Onkonja. Na tugitigana na ripoti yu ya Mukiri tugeta ruterene rungi nara nawe waziri wa Karia Bondene na wathani na matura no Kipchumba Murkomen nduko narua na kumbite kwithirwa kiriunga ruterene rwa Ateyate constituency nara witite kwithirwa kitegera ndore sitite na mbere cia mianka nterene yu akiaria Kipchumba netite na mbere na kuga ndoira sitite na mbere miankene ya Kerio Valley niremete kinya kwithirwa ikithirwa no ntubo kwithirwa ntereu itena kinya mirandi ya gwiti na mbere nara ku ntereu itena kinya barabara injega itena sibitare itena maskuru na kinya itena roji na ndine titena mbere na kuthura kiromba bunge bonde bantereu bombe kuthura bagiukiria mbunge jao kana shigo mbunge biao na njira ya kuleta mirandi hizi za maendeleo nikienda yumba gutetheria kinya kuthiria ndoira sititena mbere cia meankantere neu no mwandiki wetu Nteto Jeff Agituma na Nteto Utariria to open that place na pia tutataka kuchunguza ile pesa inakuja tiati Japati ni equalization fund. Sijui over 400 million kila mwaka inaenda wapi? I also want to ask the Auditor General to help us audit resources that come to marginalized areas. Because on the ground we don't see the things that are supposed to be constructed. You know? If you come to this place, no schools. If you come to the place, no police station, no roads, no hospitals, no water, no college hata moja, no stima. Alafu we are telling them, tunataka kumaliza banditry. Utamaliza aje banditry kwa giza? Wewe sasa tutamaliza aje if we cannot get there by road? Mimi kabisa, let me be very honest. I know I come from Elgeyo Marakwet. If I was going to be selfish, it would have been expected that I would be saying Elgeyo Marakwet, the rest of the Baringo, sijui wapi ijengwe. Lakini honestly, we need to deal with the Tiatich question. We need to deal, if we want peace in this region, we have to deal with access to Tiatich constituency. Si nyinyi mnakubali hata hii maneno nasema? Hata nyinyi mwenye mtoi Tiatich, don't you realize that is the problem? Yeah, because ukipata mahali shule hakuna, barabara hakuna, police station hakuna, hospitali hakuna, network hakuna, maji hakuna, itamaanisha amani hakuna. Mahali hakuna nini? Kanisa. Kanisa ya huko ni Kwanyan. Sasa watu wa kanisa yao ni kwenda kusoma intestines kama itakuwa sawa ama hapana. Darenya. So we have to deal with this issue at here. My friends, mtusikizane tu ukweli. Tukiendelea na Tiatich the way it is, tuendelee na Tiatich the way it is, hakuna amani tutaona. Hakuna. So we want accountability kwa resources yenye iko, and we want to get more resources to open up that constituency so that we can be able. A national government must account for all the money they say they bring to Tiatich. Na kumania na ripoti yu ya waziri Kipchumba Murkomen tukajuki kanya kaninika kukunda gikombe kia rutu ketha tugichokera kagita gatekuraya komba kuthiro kimaru kwa mitombo na tuchokete na Nteto Nkuruki.
At Lifecare Hospitals Meru, we believe in excellence, compassion, and innovation. We are not just a healthcare provider, we are a seasoned system for healthcare solutions, transforming lives across Kenya and beyond. Our state-of-the-art critical care unit is designed to deliver life-saving care, equipped with cutting-edge technology and supported by an exceptional team of over 40 specialists and surgeons. With our ultra-modern operating theatres and a team of world-class specialists ranging from neurosurgeons, orthopedics, trauma surgeons, cardiologists, pediatricians, and general surgeons, we are equipped to handle the most complex medical needs. Our advanced imaging technology, including the 16-slice CT scan and digital ultrasound, ensures precise and timely diagnosis, allowing us to stay ahead in delivering quality care. We have invested in a fleet of advanced life support and advanced cardiovascular life support ambulances, ready 24/7 to respond to emergencies, providing critical support when every second counts. Our diverse team of consultants and surgeons, from ENT specialists to dermatologists, dentists, and maxillofacial surgeons, gynecologists, urologists, and more, work together with a skilled nursing team to provide care that is truly better together. My name is Stanley Nyandega Mariga, the Director of Hospital Operations at Lifecare Meru. In pursuit of excellence, we've set up a dedicated corporate wing to streamline services for our corporate partners. With a proven track record in reducing turnaround times, we are committed to serving you better. Our services are available, are accessible, and affordable to both the cash patients and the corporate patients, and also are using insurances. Efficiency meets excellence at our express counter on the 4th floor, which is a fully equipped corporate outpatient wing designed to save you time while ensuring you receive comprehensive, personalized care in a comfortable setting. From our 7 units across Kenya to venturing into East Africa, Lifecare Hospitals is redefining healthcare delivery, bringing advanced solutions closer to you. Choose Lifecare Hospitals Meru for excellence, innovation, and personalized care. Together, let's make healthcare better. You can reach us on 0733 431 934. That is 0733 431 934. Lifecare Hospitals Meru. Better together. Ibweka sana mutegeri wa Meru TV, karibu ringi tutinambere kukumenyithia yara twethirite tukuthuranira ntukwedwari kumantere mwanya mwanya na ndi tukwamba kwitha tugichokera mwanga gicigo mbunge kia Igembe Central na ranabo akariba Adiara wa mwana kaurine kiengo ire Igembe Central te bakwirikana ni batwire batona stima kuma nthiguru ziombirwe na arana ndi betite na mbere kwithirwa bakiwa kwa miaka kathumba batwire akina mawira ne jara bethero bagikirwa ati bagikirwa stima kinya nyuma ya kwithirwa wa stima na bikurukwirite nguru yao na ndi akariba baba rina kintu gya kugwirirwa ni nyuma ya ikingi bia stima kwithirwa bikiambiria gwikirwa nturene ya Diara na ara anturi baba betite na mbere na ndi kwithirwa bagikenera ntu kinyagira stima tiongo itirekirwa ni bakuwa na ndi bari na gitumi gyo gukenera nontu bari na gwitikio ati stima iji ikomba kwithira igikirwa na bakomba kwithira bakiona stima ndene ya njati yao no mariki wetu wanteto kumarutero rwa Igembe Central murithi waba na nteto utariria.
akari na aturi ba Igembe Central mono nturene ya diara ni barikiti kumira na kugirwa gukwinge nontu bwa ikingi bya stima bila batona ku manthiguru yombirwe byambiritie gukinyano na wikirwa nthiguru na kwinjirwa nikenda stima ikomba gukurukira guntu guku Uinkaria mukari wa Ndiala kana ndeo mwenyeji wa Ndiala ingwetikia atwikira stima na ate to frustrate babange be yaba tutia tuindaile masteti kana tutoriari ketha stima no iketira yabago stima seterera nyumba ni Ndiala na ta stima sekelogera nyumba na nte stima kwa hivyo ingwetikia mheshimiwa no kwalelio kona nture tuite miaka mingi thina kuma nthira ombo tutona weru taine itarembere na mheshimiwa kelure tete wabengi batu promise tena imantu ya takarika tutane nyarota lakini thayo kolelia nture thai ni tete na mbere kona bei kingi ya kapiti biekeri kone kingi be ombi biekeri na process ya kayetete boya nkoromba tu contractor ai process ya gutwekera waya kale marenge andiro twekera waya at least agarakishi kenena morio tanda to yokinya to na stima twetha nkoro seto sikiba soboya nontu nkwana na nkoro marinya ya ndiro direct kuma marinya kuma ikinki biraikirwa kwa hivyo ntisi na ta onto contractor maroma ntuko inkai nenkini nko hope that okilogera ntugo in ngwetikia mheshimiwa wetu akaibanga contractor yake ya nawaya ntora yonda na goto gorogaro kireto koleli kingi to konata kwa yitireya kwa hivyo iromba yako ni wayise yange nontu ikingi biekirwa igenda tuteka lusop tuteka ona yaka tutekero nontu twekirwa ikingi ni to were tu mheshimiwa by the way onginya we ya twekirwa ikingi ya bito biona kwa hivyo nkona wana nkoro yo twekirwa ikingi na turetere na tari ya contractor ya waya kuma uturetera transformer yetu akari baba Ndiara bakiaria na mitambo yetu ni barekitie gucokeria mubunge wa guntuku nkatho uria wikeja John Dan Kiri nontu bakubaretera stima nturene iria bakuona ni bakomba kuritanguki ciao uria kwagirite na gitumi nontu bibarari mugundune igitene rinene tucokeria mheshimiwa wetu kile nkatho nontu bakwitha itokona kwina process ya kuendelea kwetu ya ikingi bya stima twegerinya bya umba which means that so that on the process ya tutotela nzirene atwikira stima korukwa to Ndiala to kuria miaka mingi toke promise wa stima na baba inge beya twira itarakura tokaye wa stima toka promise lakini tutekinyela kona stima yabo atonetie na nkoro embea amwe nabo akari na aturi bakaurine ni bacoketie nkatho nontu bo stima ciao ciombere gukinya na thai orindi ni ciakanite na ikaitherwo ikibateithagia na njira mwanya gukurukira utongeria ne bwa Dan Kiri mando stima nture ni turite itarira ya buruete na stima na te yonka kinya nturinge Ndiala murene na ukuonda kwa yani transformer isieyete na uni ngwande motoria na imbonete na tima ntwa kwirwa stima isireyire ende atucogeire mheshimiwa Dan Kiri nkatho nontu thai twethe kuritangwe cietu tukithiri cukuru batu no twe tukarura tungwe tu na tukiona tungwe no tururi nyinyo cibietu saluni cietu manto ya mengi atu na umbo ciari twote manto ya kuthoma kiundune ringi no kuona riu stima ireire ndi tena ya mengi no ucogeri mheshimiwa nkatho tuna transformer ya Ndiala yu ni njaro tuna transformer murene yu ni njaro na tuna transformer ingi ya yeterwe ya twakira wala thai antu atate thukire ni wao na kinyayo antu 90 kuma kiri yo bakanyo stima baberu nontu mheshimiwa narawe bonka muntu tina stima nturene yo ndibye kirwe Murithi wa banki reportera Meru TV ku majamiri yona ya Igembe kuthuki Igembe Central. Na tukitigana na ripoti ya murithi wa baku maruterene rwa Igembe Central na nditugacoka ruterene rungi na rana bokinyabo akariba makandune barinagia gukenera ni nyuma ya utambi bwa stima kuthura bukiambiriria nturene yu na rabakiaria akariba ba ni bethirite bagitariria mathina kathumba yarabethirite bagikurukire gitare onderera batirari na stima na rana ndi bakuwa ni bakenete no stima ciambiririe gutambwa nturene yao na kinya bethira bagitariria na ndi mawega yarabakwirigira kuona kumani na stima ici gwikirwa nturene yao. Mwandiki wetu wa Nteto kuma Rutereru Patrick Wastella ari na chotariria.
Marito mbeta Robert Mureithi, Assistant Chief Makanduni. Na mbere makambuge ni bwega ki mheshimiwa wetu tukuona gugira utwitira mbere tukuona maofisi zetu na twakire na hii narua ni kingi bia stima toreterwa tutura twina thina stima na itone twathimirwa tukuthimirwa tauga ibwega na naru kuona ni kingi toreterwa na ingwitikia igitaritire inya tukona tugikirwa waya na irombara kwikwira karibaja na ndo tukingi bikuretwa ithetwe no kari ubwega tukenda ikingi bibiringithwe muntu no mwanka tumenye oro kuringithi ikingi biu no ura we inguke wengwa onto into ya bibiretawa ndaika itenda ikanto bangi bakeja bakaugi kwendeka antwana anto baba karekeri into bya bigeta bukeya kumenya anto bare amba na into byetu byitera no kumenya bigeta na byo stima yetu kandire gwikirwa abati tukwenda tukangirwa stima toti mungera de mutetheria wa MP wetu wa Central Mheshimiwa Kirima ndio kiganyaka njoke nkatho no tubantu kwa narua itwaraja kaire twasemania na antu bantu reji na process yeku marara anjiririe kuma siting akuja pegging mukana ro twakinya kureta ikingi mbelete twetete safari na antu bantu reji na yawera batwire ni honest man ikondo bashokera nkatho no tuko comparison yawera betete bayene mono tukurombanya wiri bibakiriere mete ura ba requestere marinyi jenji kuntu kunde makingi yaja kwanjiria roju ikwanjira kujokeria yakirungama next week roli wingi second batch je nikenda nguye komba gweta na mbere oyau chifu wetu ganku barombo kalia mono kiri intobibi bya tureje yao kenda bimba kubateja no ntubimba ko yende gukatuka biteza bina kiguni kedera iteta na njira ya girite au angendombe jora nda requestere contractor ya twara yoju inkumusokira katho nyango no tunaerenda kasietu mono ba tu na waje ba irongo ya kunja marinya yana lengo gerenge gwitia njare te gwitekere course now and neta nambere ko bangugi mono jewe kusia waya na matu yangi jama gija kuendeka na gwenda kwa ora twalika neke thoti yuite kingi weta gwitia no tuitite waja muti njo kwenda ni mubango jo gwitia kingi ne kira estima weta ko no turetera sara so nete nambere ko supportiana betu twatigwa na stima nyaka besi to kwenda gutigwa nako atu betu jana ndi skulu isoki bagaita ngwije bomba kulira mwana bisi abakulira mwana iratu bya skulu na uniform atu betu bakathoma abo ange stima sejan tore nesi de silesia utedio kenda tetusion de sibueto ataleria si de within ntoreje anto banyanye distance weta ko swaga services sile ta estima no tona destimi opinya torene abo ange dombe nsokire mheshimiwa wetu nkatho muno no to yete project yonke era tutera nambere dai to kena maja mudidio kirugo tuna project yete nambere makingi na ruiwa ya baukusia to waitia aja getie keja transforma ni rekirwe kama ende transforma ni rekirwe iturare keturi iturare gachuku na ito ko project isi onde sitanirete anto beto iba kuona kiria badurire mujumbe ndombe tuite siasa maendeloni tuite siasa maendeloni untoitara siasa regakinya na siasa ikaringwa utoa akira siasa na utoa akira kupingwa lakini for now itwathura ni siasa na maendeleo itokugibwa kana ntopa mheshimiwa progress rendera uturetera makingi na rito kuona sofa so ngundi makingi stima na mbinambi twina bundi ba welding na mbinambi ni security anto bakamurika turaiyagira tugukoke ukira murika tosi tira mwanki gatho change te ukamenya kuona mwamba no kengainga alafu tukoromba nyangu ya wiring na ruto ngugi stima iko tutedia tukwandikwa tukoita makingi tukotokoma tukona bintu na nyangu wewe nge wiring jande mubundi wiring nkoromba tori ba twengugi tagwa Kanyo Samueli na inkuwa ngwiritwe muno imweshimiwa wetu Kirima no ntubabore aturikanite athogania gutwikira stima kintu kiage twirage tusumbulite guko istima no tututora gucanja tuthimo tukiri agwa na ndi nkuona tutiri wa tuthimo kairi nkuona tugatumira stima ici na manto ja maingi
manto je wero nyomba na ande gutena thina na gatukuga kirima nendereo na itukumulika na 2027. Na tugitigana na ripoti yu na nitugacoka ruterene rungi na ara nabo hakari ba Miomponi ira iri kwa ng'ombe nabo nibetite na mbere na gutiumiria na kwithira bakiona ni kimako kiao nontu bakituo kimo kia borisi kira kiumbite kwithira kigwa kwa rutereru kuma mwaka yo 2019 na rara bakuwa kuma gituo kiu kigerwo kwa 2019 na kiomba kwithira kikirugurwa rasmi mwaka ujujo 2019 gituo kiu gutomba kwithira kigitumura na njira kinyeri kuno tekinya borisi bomba kwithira bagitumwa gituo ni kiu bomba kwithira bagibakaria kana bagikokaria antere neu nuntu bora bakuwa na gituo giki nikiaite mpanga kiria kariba rutereru nuntu bakwithirwa antu baba ingi kana wagagia bwa ukaria ni obo kwithira bukiumira na ara bakuwa kuri na kinya arito baskuru bakwithira bakiwato kinya kurukira gituo no kiu kia borisi na bakethirwa bakithithirwa mantu ya tibugi na ara bakuwa kinya gikarite yaka kire olonjin kire antu barutere ru na ndia kariba bani betite na mbere na kwithirwa bakiromba thirikari kwithirwa gitonyera na mpwe na kwithirwa kibatetheri kubaretera borisi gituo ni kiu nikenda bomba kwithirwa bagikikaria kana kiumbe kwithirwa gikinenkerwa hakariba ntere u kiumbe kwithirwa kitumika na njirera yagirite na ni gituo kiria gikwirikana kiumbite kwithirwa kigiokwa ni mubunge wa rutere runo MP Gitonga Murugara na ndi bakuromba thirikari ibatetheri ni kenda gituo giki kikona nguya kuritirwa nontu nikiaite mpanga na kirweta ugwati bunene kiri akariba ntere u no mwandiki wetu wa rutere ru Ndagara Waiguna ari nacio tariria Kampeni ya Kabata yaruurirwe mwaka wa 2019 mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara na gukinya mongera thaine tiithiritwe gitumika bamba bakimitwa kimamo untu bobo bukithuria ngari na turia arabombete kwethora bakibumiria kwarire giuntu giki. Kampeni ino yakirwaga yarugurirwe 2019 kume gita riu rionthe yari askari bara bainara Miomponi bathamwe baretwaga lakini bataretwo kuma thainu kinya nyomba imwe itiatigirwe iruguritwe itumagirwa na antu guogu ciakarire tarunjini na tagogo arugurire kambi no netie na stima na askari hakuna ndinetie mono igwamba bangu kuna antu baerera nyomba ino ciakirwa na antu gutina security kugana bakanita thirikari meyanka atethekara yanka ugambunu akauma nyomba ino yakarie urunji na kiutimo komborithania Nguruki bugita nyomba ino ciakira wechi gutumika kinya kwinyangia ntura na ciari bakorora mikarwana ro ruringiro na gotugo na ndo nyomba ini tina security kugana gokuma kondo matheri mareketwe nthi na migeka na matema unetho nkoria imbi yaite kwa gone ndi mwanyaji wa ntura no na irikyo gikunde nkoroni yako na rende borite mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara gutigira nyomba iri cigutumika bura kubateria bakiuga bo batigukena nontu ninto bia thirikari bikwinyangika na ibakuria ogoti endi nkuroba mweshimiwa nekire nyomba ino stima kinya gwegwa ititumirwa na askari ni komborithagua antu bagukukuri antu baina thina baje bakareaga bantu ikareka riu arafu mwire ukaya kwigwa nyomba ino kiburi kiaremire kugurika na tuire tugure twi community nuntu nyomba ino ti utumirwa bwega nuntu ni kwinyangia kinya antu bantu ureno Ningo kuromba nte security na stima kwani mwesimiwa dogani kabisa ochugulike na stima chiaro kangwe kuria mwesimiwa nyomba na kire na itonia na ke nyomba imbega lakini nyomba tiga kwacha tidiria mianga 5 kotibu tokona bachi ayito tumika bantu awu kwenda kwenyangia mbeza cia thirikari ndo kwa gitumikaga kwa kinya tukana mbeza thirikari tumika bwega lakini ga kwa gogo tutina barabara imbega okombe tinja tumekia barabara ni at least tugatwaruthia gintu kiega bantu twakira nyomba cia guciona tukurukite na njira uma Miomponi gicigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita Ndagara Waiguna. Na tugitigana na ripoti yu ya Ndagara Waiguna tuketha tugicokerwa kairi haja taunine ya Mutindo na nabo akariba shauri yako haja taunine ya Mutindo nabo nibetite na mbere na gutiumiria na kwithirwa bakiririra thirikari kaunti Meru kwithirwa igitonyera na kubatetheria na nabakuwa bo nibethiritwe batina bioro nturene u nibethiritwe batina stima na kinya batina roji into bira bakuwa bionthe ni into bia bata na bari no batubwa bi muno na nikyo gitumi bakuri kinyanga bana wa Meru mutumantu ethinge na ndi gutonyera na kubatetheria kenda bomba kwithirwa bakiona into bibi no into bira bikuba batara muno ndene ya uturo bwao MC Mutonga na ntete utariria
nä kä rä ro gä kä nene gä a akariba cauri yako arä a bombä te kwä thä rwo bagikaä ra bakiugaga bo bakaraga cauri yako na gå tä kä oro na cauri yako ä tä rå njä rå theru na cauri yako ä tä stima antå bau nä bombä te kwä thä rwo bakiuga batå ra thä nene kä oro mberä gä te kwä njä rwa nä ngavana wa mbere å rä a wetagwo Munya na kuma gä kå njå ra kä a thå mbwa njora ikwacie bithå gwa thokone ontå bau nä bo bareterete thä na arä a bakuga ona bomba kå njotherwa nä bageta kå njata thokone. Peter Mwithimbo, chairman wa shauri yako na nä shauri yako Silamu ä rä a twateanä rue tå tä må ndå tå tethia nja ä njä tå tä rå njä tå tä bioro tå tumaä flying toilets kä oro getå kä mwico twakä rwo nä Mheshimiwa Munya atongeretwo nä Njotha Mũkĩrĩmi ita rĩa Munya arĩ ngavana. Wa Dennis Kiogora mukario waje shauri yako shauri yako itumbite gukurukira mantu ja maingi muno na mantu jara tumbite gukurukira hii story na afya yetu inaendelea kudhoofika kila siku kwa sababu uko kwa hatari ya bioro bibi vyetu abikugitabure ivyojurire na after bioro byekuzura kuma regime ya Munya tutona mtu ungi okuja ayo shauri yako eja gutegera bioro bi antu ajo gutegera muitonga kwina antu bakaraja within bioro bibi kwina antu bakaraja na ajo ninyaja angi bado kubo bakarao kwina nje mamo ya na be within bioro ne bibi afya yao ino gwatibubu nene muno. This is why turunga mifam kurikania thirikari yetu story na bioro bibi thirikari mutuma ntwethinkia the last regime Mheshimiwa Kawira ni rareo na itugucokia Murungu nkatho thirikari u ni rareo indi itwaretere grievances chekioroki na after tukureta grievances chekioroki utue onogere ikuija kairi after beguita utuo kinyire ndeu kairi bugi ina bati to bugi rieto ene bate dinera to ene iroze estima to teona tita to ene tikiora to ene kyo nonga to tera siwenji to kana makauronde ko ta ko ja kwano no to boya to ja kwano no bokoreta ro irio bia ndu bokoreta no te aweta ina bokora inote bia na ina bikaritero na ketha gotena bia wetare ina bokaritero no te chioro no te roi to akero bioro mbere alafu royo ro biate bioro nyabwaka ina ro kauma bor tora tarabia korua bokore ruare royo bogaikena to mindo na yaitha no to ni andi alieni bona iko andi ibwaga muno ki Mheshimiwa Dan na our area assistant chief Bwana Mwenda iba take initiative kuja the other day na bategera story na bioro bibi indi mburi kanie mbwire ibwa gitere gintu gikiega kuja lakini bado tutirona outcome kuma Munya kuma ngabana tutona muntu ukinyite wa kanzu akinya shauri yako na itore arent twatenge wakinya ni administration batebata na batu nonto ni untu kwa ruko utemu tongeria kinyo kanzu werega ukinya goku lakini tuna shukrani mingi ngabana ntwethingia itoe na wetekio twatethuka na ito muromba kwa unyenyekevu baba rajani na bamero Silamu ni amero baiku na no the biggest Islam in Meru County on tuina majengo na mujini ende shauri yako nera the worst kuito muromba agerie kurionga goko na tuone kinyanto bo tuthereria na tuthithirio bioro na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua ni kuma shauri yako iria indene ya mutindo ajwa kangangi aria akari bombete kwithirwa ontuko bakirigira kwajua bauga biorobo batumaira biria bitagwo flying toilet biria muntu atumira ugekira karatasi-ini ukathirukia ukagera kenda kuringa muntu gakamuringa
Beta MC Mutonga gikuripotera ndene ya Mutindo Kangangi, Meru TV. Na tugitigana na ripoti ya MC Mwitonga ni ati naryo rwari rwithiritwe hiri ntuku inene kiria akari ba kibirichia na buri yonthe ni nyuma yabo kuthirwa bakiamukira utungata bwa mirimo mwanya mwanya kana bwa ugima bwa mwiri gukurukira sibitari ya Alta Hospital igwatanirite na Life Care Meru na kinya antu bangi Kathumba asie batikunyira rungu rwa antu ngiri ntuku naryo ni bethiritwe bakiamukira utungata bwa mirimo mwanya mwanya na kuthimwa kwa mirimo mwanya mwanya. Nawe akiaria murungamiri wa sibitari ya Life Care netete na mbere na kwithirwa gicokia nkatho nontu bwa Italia riri na kwithirwa akiuria antu kana mwingi jora ciukare antu ne ubethera bagikinya sibitari kagita na kwithirwa bakithimirwa nikenda muntu hethirwa kinyajitwe akithirwa murimo jwa wicho kimenyekana mapema na akomba kwithirwa akiwata utungata bura bubatere. Mwende wa Liboni na ntete utariria. Na ripoti ya mwende kwamba kwithirwa gitukinyithia muthia nteto cietu gorobo na ruanga gucokeria nkatho cia mwanya mutegeri wa Meru TV nontu bwa kwithirwa uria mona batwi utugwete mbaru na kuthingatira jara yonthe tukureterete na ki reporters betu bonde na kinya bara bombethetie mantu cha chomba kwithirwa jagi ukinyira tukabwira ibwega mwathani abutharime na bwite na ngugi njega wera bugwite na mbere kurita nikenda gutigira ategeri betu bakwa informed kana bakumenyithia mantu jonthe jara ya gwita na mbere mwananiri wetu wa mathithio uri mwita Jacqueline Makena na ni ukambita Njiri Wacheupe.